na iya rupanna je neka kammai kasumbae jana na iya kanyamean na tallun rupai uru na te ne madingi makaruana minyaki na malukmu na iya tuan tatenan simpungai pak mai na sangging jian ranuan rial na ta'ala pamupuro na siya gampang amasayan na Allah ta'ala punna narapi awat tunai kisenri bontoa ala para kimusalla na nasambayang leba kiseng ribinangaya kam maminjo gau na tuan tanata bangkan niya muset real na yumakana niya nait ribontoa ero asambayang ngasara si kali-kalin na ero naruntun takakbiri na takbangkan niya kibili si ero ampat lingu-lingu ituan tananiya mo na biyusupu at lahire anruntungi musallana ibilisi nanakana mo oo ibilis tiyak memang ko mangeyam pak lingu-lingu itanu wasengayang kana iamin tutu salama karili nori akhira punna erok ko ampa kabeleng-beleng matnasa dulu ko hancur ko iya nama lampa mo ibilisi narapi na ulun na binangaya batui rate semaje nesarro dudua lorangi na draka mamonai antak galaki rikatintin na batua niya kikira-kira 40 allo 40 bang inatat natabatuan ay ritompo na moncho nga napupusok mo kanuku liman na siyagang kanuku bangkin naripagkarakara ka iya na iya mamunisare ang iri Allah ta'ala tapakkuro ka iya na nasarak kang kalin na irati ritumpo na moncho nga riulun na binangaya na anjoje ne kabatturaway sing limbuwa nai natay na mo na asing kalin na tuwanta natawakkala mo ripangapitayin na Allah ta'ala na magkadan na nakana la hawla wala quwata illa billahil aliyul azim batuan na tayo na erok ko tayo na kunle ko pasangalin na iya jianchi ni kimayatan na nabuam mo na kalin na tayo na mo apa-apa na asim pasangalin na Allah ta'ala mami na udrangi kira-kira si jaan salo na napat na sarikalin na among baminay ni China chinito misuruga rikanan na narakarikairin na namagyap pa mo tuwan tamangeri suruga batu'y mangeri timungan na suruga niya tom minasinit na biya ampe amintin ritimungan na suruga ang kana o Yusufu salo dudumaan rin ni antayang ko namange mo suju anta galakiliman na nabiya na ni sare mo rin nabiya dawa siyaga ang karatta sakkalang nasi tagala 5 anta mari suruga batu'y anta manirang irinabiya mange an liliki suruga na naukiri bahala kasiyagaan rupa gau kasiyagaan pare-pare na tae napa natawaru natawatalo na ukiri namang mo punna numalo na biya siya gantuan tariampi na kayo na drapo riampi na kayo madrapo anauntay kalen na aloyo akiyo ang kana o Yusuput taw salama karilino riahirak do lalo iya na iya salo na ilalan risuruga tuwan tasyagan na biya kira-kira 40 kira-kira 40 allo narapi jaman nakana mo nabiya sallallahu alaihi wasallam o Yusufu kukelay makuamalian rilino kaantu ikaw niya jari risulu biyano nakana mo tuwanta ya Rasulullahi iya minnegaw ka kupandalle kang anrikatte karaeng ka iya ji kimapila
hajara iya minne empoang kuminasai nakana mo nabiya sallallahu alaihi wasallam kammato jengi antu pakkanannu iya ka amaliyang sama korilino tamakkulle sikali-kali ako tanaka dopat tarawangang inakkela ginanaka dokat tarawang kunikana Nabi Muhammad ala ikaw mamo sengkaan ni empo ang alek nu empo imi inakke pa ampak nganroang korea Allah Ta'ala matnas sabone suruga ko anto nakana mo tuwanta ya Rasulullahi ikatte mamo karaeng ang kamasiyang akubo ne suruga mo nakikilay apole ang malian rilino nakana mo nabiya o Yusufu ante kam makalibakan nanajanjiang ko karaen nuka antu ikaw niya bokodong ko nurwa anak burat nelanuanakkan ribanteng iya mian nena janji yang ikapan ritanga iya mintu salangam pasalangi rawang parentana makkana punnate ako ampilang ngeri kanang kunia antu balalan tattabai ko iya le baki yakiyo minabiya o pakami nanaraka sungkesai pakkebu nanaraka man nakam majasok bolok jarung nasulub mo umbun nanaraka tatlalo sasan na umbu na angiri kituanta natapakkorok mo tuwan talan rita na kulle na natahambotto na naraka sangka rupa mirasan na batuan na Allah Ta'ala ji angas singi kodina namakiyok mo tuwan taangka na ya Rasulullahi erok maamalian rilino nakana mo nabiya baji mitong kop minaraka ng patom minapailap matan na tuwanta napalapoporok mo rin nabiya apa jinanaka na tuwanta oke nang ikaw na Muhammad patlengo kangiri Allah Ta'ala nutia lalo na iriki angin na naraka taena anu kamma kodina taena anu kamma kodina antemani kamma kodina pappisa dringin na tao na tabaya pasesa na naraka kainakke taganak kayisili cap panganjay nakupak nganroanja napamupuran lalo jaatin nasikam matumatapaka ni pisalayang anjogaw kasadangkang angin na jian yan atakulle aja ni kana ko di napapisak dringin na apa mamogaw na tanataba nataba ya sesari naraka le bakinakana mo nabiya o Yusufu at tagalak mo ko rijuba kunaku poterang ko mangirilino na tagalak mo rijuba na nabiya o Yusufu punna ajap ako pakadang matanu punna antunu pailak matanu tu guruk ko najap pa mo nabiya aminawan tom mituan tatin ruang ngareji pintalung ngareji natakalupa tuanta natabangkan na pailap matan na natu guru naun ripara masar nalam masak mori kaya limbu busang gebong gaya tae na nabiya na chini nakiyot labu mo tuanta angka nakiyalle akaraing niya kira-kira si Jansalo na nampaniya nabiya ang besoki natakmuri mo nabiya angkana kupasame manja ko angkana te ako amilaki numilaya iya mintuero nucini napala poporok mo tuwan tari nabiya de baginakana mo nabiya at tagalabajik ko rijuba kukukana pa amilak ko na anu pa ilap matanu le bakiyat japa minabiya pinruang ngare pintalung ngare jina man lang ere mo sa ratuan ta angka
kana yo Yusufu pailla mi matannu namilla mo tuan tatae nami nabi anakini nakakuasanna Allah Ta'ala anjurento miritimungan nakabaya Makkah natulusuk mange ambung tumbuki pakke bu namasigi kana nakana sungkesa itimungan namasigi ka nakana mo pakami natimunga nga Arab ko jawi ko nakana mo tuan tajawi ya nakana mo pakami natimunga nga tamakule ay kusung kekale bab tatong ko mi panyi nama boko mo tuan tanana patilin soroban nanatatilin mo kabaya siutung-utung imitaw wa ilalan rikabaya le bagi nakana mo imam apa kasiagan tupan ritaya siagang ulama yang apa sengan nekutain laki sini naniyak kamaya rikate karewasan aji se Yusufu naniya naboli hidayah pangulunta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naan nekam matai nami apa sengan nenaka namo halipaya mange ko ciniki ko dikaiya ji pole batu na nikamase andri Allah Ta'ala naniya amalian namange mo na cinik kamato jengi tuan tato jen se Yusufu batu namange ngasem mo tawa anta galakiliman na ambarisal langing ambawi naman tama mori masigi katuanta nakana mo imam sapi ika kukelay ko na imam tuang tanakana mo imam nakana mo tuan ta se Yusufu nakana iyo bayi mina imam mo tuan ta lebaki asambayang apau-pau mi tuan talan rinikuta nan nasanggen nanacini kasiagaan nalang ire kasikam marigau kari suruga kamaya bone na suruga nisare kasalamatkan nisare te ne pa mai suruga ni pawang ngasen sanggen na chini ka na rannu ngasen mo sanggen na bone na masigi ka nalangire na kanan na tuan taleba na pawantong isen sanggen na rupagau narinaraka naga natuan tao ke nantutulalo ko imannu sa bone-bone na appakalompoy napasuro ang Allah Ta'ala siyagaan napapisang ka nga katae na kodi kam manairi ka angin na naraka ante mani iya kam mapun na nataba kisesa na naraka padrisi na nasadring le baki amaliam mituan tamangeri barun-barun na naribokoan na Allah bami pau-pauan naribut tamak kakaawalian na tuan tasiaga ang kasopian na niya mo sedre allo na napasedre anak gurun na se masau landri na langere nakaawal yan na tuwanta iyamina naka nariana gurun na bayiki mange ang unjungi rise Yusufu ni kanakana ikapanritan na siyagang kaawalian na ante kam mamina kulle na sauru na iya jawi na ikatte sayeki le baki mange mise masau batui mange abari salam miyang kana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusufu nakana mo tuwan tawa alaikumussalam nasambung ini bahasa mangkasara angkana o se masu maay ko amem pona anjo se masuka libanga angi allang ireki kanan na tuwan tanah sabatte na naasengi bahasa bangkasaraka nakana mo se masu o Yusufu iyamian nekukunjungi maheri kau ero kaakuta nantojeng-tojeng nakana mo tuwan ta o se masu nasaba Allah Ta'ala siya gambaraka na nabiya akuta namma ko barang kamay apa na nakamaseyang ki Allah Ta'ala nakulle kubali pakutat nan nakana mo se masu
masu o Yusufu ante kam mapanyet re annuri Allah ta'ala nanukana kalen nutu manyet re yang koto jento jeng nakana mo tuan ta o se masu punaan tunupak kutak nang ngapilang ngeri baji ki anjo nakukana kalen ku manyet re ang trikaraeng ku anne kamma kamma inakke ampase re ruaya naku pakbali ruaya naku pamentengi Allah na ruaya inakke ampase re ruaya naku pakbali ruaya naku pamentengi Allah na ruaya kamma minjo pangisengku nanikana tumanyet re antojen tojeng anne kamma nulangere kisem nalangere kise masud apuali mituanta sujud miseh masud nanata galat liman na tuanta nanakana aku tak nangapole ante kamma pangasen tarialla ta'ala anne kamma nanikana tumangasen tojen tojeng nakana mo tuan ta o se masu pilangeri bajiki naku pauang ko pangaseng kurialla ta'ala anne kamma kunikana tumangasenga tojeng taku asengai na Allah ta'ala kamma inakke kamma Allah ta'ala sanggen na umuru na tulusuk mangeri akhirat nalangere kise masuk kanan na tuan tasujud nian tak galaki liman nasiaga angkulan tu na tuan ta maraing nga pole si kamania ka turuk ngaseng yang langere ki kanan na tuan ta siapa are sallo na nabattu tuan tari suruh gaalang ngere kisen se rekariba nalangere kiseng karibana tuan se Muhyiddin Tajul kabadi amman tangari hadaratul maut nalangere kita na anu kam malumpo nakawalian na se Yusuf Taja halawati kaddasallahu sirruhu Nayale banjo anlo anapakkanaya tuan tanapat labuang kapala kari labuang ari dimani atomi jubana tuan se Muhyiddin na suroheran tuan tari angin aturun dan lekan na tuan se Muhyiddin naik mitu milalang suro ni batein na di maampaw irikarae ngari di maangkana ayatiyay kalin na tuwan ta iya jingjo cucun na Rasulullah nikana tuan se Muhyiddin nakarae nginasay iya jingjo kupasirata ngambay ni yang anak nakarae ngari di malandri kanan nakarae ngari goa angkana antu karae ngakarain tonji na antu ataya ata tonji apa jina nakana mo karae ngari di mao sikam makarak karae ngasiagangan rontau atu mak bicaraya aparurunga sengkono naong ambun tuli tuan se Muhyiddin aparuru buntin meman naong nga semisikam makarakarae nga aparuru tomi tuan se Muhyiddin lebagi parurun nanai mi batu iri biring kasih kamange mituma bicara ya anta galaki liman na tuan se Muhyiddin naniran nai ribainina kaina anu kam suara na anja buntingan aribo koangan na tani suroka na miada na nikana ya buntim beru kana asing gitawa
Na iya amman tanna moridi matuan se muhiddin iya mintuna nikana tuan ridima. Naribo ako angan nani pautongi sing aparuruna tuan talamangi si cinik karay ngari Roma. Nama lampa mo tuan tapirang alloare ilampa na nasibuntuluk mo na bimu saat rupa tau tuay kalin nananakana o tuan salamaka. Lake rekomai antunaka namo tuan talamangi ripan rasa ngangari Roma roka mangi ang ngagangi si cinis solotan Roma. Nakana mo tau tuaya oyu supo ero jako ampilang ngeri kanang kunakana mo tuan tapau miriolo toa nakana mo tau tuaya teak makomangei ribut taroma punna antu batu komangeri Roma si cinis solotan Roma. Iya salang angai ko ikaw angai tong itiak makontu ampilarina antu ikaw tamakkulle si kali-kali ay taniyak tanonjo buta yari banteng landrin na anjoreng ko ni sarebi jari Allah Ta'ala. Nakana mo tuwan taan ne paling kam makairod dua ang asingi parenta na butta yari Roma nakana mo tau tuaya o Yusupu punnalan ri erod nuja ang asingi parenta na butta yari Roma inakke paampawang ko kaantu ikaw ba na janji ang ko Allah Ta'ala tamakkulle si kali-kali ay takaraing jari nuri banteng. Nakana mo tuwan takipawam nakuwasin nakano mo tau tuaya antu butta yari Roma tamakamakai lompo napat rasa ngalimam bilang ngangi saudagara ipantarang. Na iya kota yari Roma sampulo anru arapa na tinggi na naik kapala na patanrap paitam muliling iya jiluara na birin na iraya na ilaw lalang ngan sitang bulang ini japay ritaw gasinga. Nabirin na iyara na iting borok kamaton jina iya balaka iya ilalan rikotaya masiniyembay basi korosanit tae narupa kayo. Tambaga jina basi kalim bulaem mata bulaem ti no masim belo-belo na jamarro. Na iya suara na taniya senga ini kana-kana patampuloy masigi ilalang kota. Napajumaki kurami si sabu tau tasiyallo barajama na anjo tau wa ilalang parenta na Roma ni pagaji ngasing sampulo ali Madina rasi bulang bayi ne burak ne anak-anak tau tuang. Na iyana ilala ngaribatan na anron na punagan na mo 7 bulan ni ba ni gaji tomi talu di narasi bulan landri ka kalumanyangan na karay ngari Roma. Na anjo karay nga patampuloy isang kama iya jinjo masim marain na landrim makena makko takumala alipang siagan landri niya na ampa kay cincing kalompoan na Bisulaiman.
lan riniat na ampakai cincing kalumpuan na Nabi Sulaiman ripanjojo narika na ngasiagan na pake natakkan na Nabi Adam alaihi salam na anjo takka nga sisabuy ka maujijakan na punna ni takkan na ni pasambila apa-apa na iniyakan anjari mami kamatonji kajarian na direwasa Nabi Musa bunduk na Firaun na naniyon dan Nabi Musa na batu mangeri binangan nili nakana mo takbala na Nabi Musa pamogau kita narapit takbala na Firaun na napatunrum mitakkan na Nabi Musa na unrije ne kanana ajari agangko ero kanta lebat lalo amumbami aganga sampulo anrua rappa na sangkara na irawaje ne kabattu yan tak le Nabi Musa niyatto mi Firaun na siagang nga sentak bala naritanga na binangaya na patunrum mitakkan na Nabi Musa pole na unrije ne kanana amaliyang ko pole je ne ribatenu nalam masak mo Firaun na siagang tak bala na iyangasing kamato dompole kamauji jakkan na anjo takka ngapunna nakana mo turung kocinna karai ngariro matawatan lumi bonega donga ambani mikalabusan ridina ra'iya minjona nasuro lapparimo buttaya anu kebo siapa iluara nanasuluk mo karai ngari Roma ambai jaram muncung bulo bulun nakam majamarrup pakili nananai rangan jotakanga nanagin rubutta ya ipantaran na anjo anu kebo siapa iluara nanam panasuro keke sampulo anru warapa nalantan na sangin bulaing iamin to na makiyok mo padedde bulahin limang bilangan na suro ande di narakam maminjo tunggun na punna nakana mo karain na nakuram mo bone nagaddo nga kamma minjo na nipilay tau kasiyasiyalan ribut takalumanyan na panrita karain na majay pole takupawang ko o Yusupu ko kelay mako amali amangeri makka kamma minjo na bajib pangasin na tuwan tasalama karibut tayari Roma nama jamataim mo anja tau to ayan natain namo na chini ajap patom mituan tamangeri makka siapa are sallo na naasim mituan tangkana anjo karai ngari banteng ngero agau-gau kaniat rua bayi netawaya niyarin toaya niyaring isari paloloa niyaring ihatija na anjo bella na banten na magkasumbalan ruang allo na lari kapala na iya tuan taat lala jipun na ajap pari magkarewat tulo horo ka asara kabat tumian rai ribanteng
Niya mo sedre allo nama sedre ngasim pangirang aribanten ripat lotengan siagan solo tangan ipayung ubu-uburu iya minjo allo ananiat tuan taamem pori kayu tatambung aribulo tatambung anilat lang ngiri jangan-jangan garuda